warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa panganing ko Allah sumap mamalaw salam na ben kalidinta din nakakapipiya ginawa. Sabi tanod na imang bagay na sa dunya na sampay sa alungan na akhirat. Sagip man mambu mga maranoso na siya kan hindi kukur matana di pelilalilang. Sabu ba kan oto munti pagnawan. Sawit man mambuy na wali ko masamantang ko kipo magulola na ka nakausalubang sanyo na ay tarot o paniron so di kang ginaway. Sa di kan skano ni pituan mong tiapag na napakapituan ko kano nasukat na naganyan ko sarit o laging ding usang ko suwara ko makapunggulan na sa iro'y nagagawa na pananadun. Sa katin na binuntitan kay sa sudi na wasalam.
dinama sikin samiyare tiya panginawana longi mo sangato ayapu manabinar nadi kadin sampai begini masih memberakan yang ikut marah saya mangkuari mana benar berisi sasai dari nang ibu nasib nawan sayina dinitan saka diduyung yan ayapu manabinar ini saudi samaria bersih nade aku hilu hasnu kabe labu sidi ngare wata hidup buya dia paguna wa nami
mana binaranay nubuk kanuan inaon kan sabi dinarang kami ginawai sinay mampu kasih berang udaran naya pemana lagi lagi yang main lagi rangkuno saya dulu nakamata kenong dunia saka putih bibinam payalaw lagi ngukuin sinap napit pinagi awat tayo mararang ginawa ko along ayap manapin inani na sabi na sa damaragan mo
Ginaran bilang Sari